Bilo da glumi Edith Piaf, Billie Holiday ili Marlene Dietrich, jedno se mora priznati. Ksenija Prohaska uspjela je pomiriti glumicu i pjevačicu u sebi. U 30-ima ste zapravo negdje otkrili da ste zapravo glumica koja želi i pjevati u životu. Pa ja sam to već zapravo otkrila sa 5 godina. Ja sam stala na stol jednom. U Rijeci sam stajala na stol, bili su svi moji oko mene. Ja sam plesala i pjevala i glumila i rekla sam svima da ću ja biti glumica i pjevačica i balerina. Igrajući uz bok svjetskim glumcima, ostvarila je zavidnu međunarodnu karijeru koja još nije gotova. Sprema se jedan jako zanimljiv film uz bok jednog od najpoznatijih europskih glumaca. Da, upravo sam saznala, poslali su mi jučer ugovor, snimam u Italiji jedan film, snimam krajem 9. mjeseca i početkom 10. snimam sa Gerard Depardieu. 14 godina provela je u Hollywoodu, do tada je u Hrvatskoj odigrala niz kazališnih i filmskih rola, među kojima i ulogu u Gostima iz galaksije Oskarovca Dušana Vukotića. Sve ove sjajne uloge koje ste odigrali u Hrvatskoj, nakon što ste otišli u Hollywood, jesu li vam pomogle ili je to bilo samo iskustvo? U Hollywoodu vas ne gledaju nikako, nego vam daju tekst i dete ti ono što znaš pokaži. Nijedan hrvatski prijatelj, vrlo uspješan u Hollywoodu, nikada mi nije pomogao ni na koji način. Nikada me nije niko preporučio, nikada mi agenta niko nije dao. Nikada me nisu, kao pepeljuga sam bila. Što sam više uspijevala, to su se više od mene odmicali. Ipak uloga Marlene Dietrich u istoimenoj monodrami donijela joj je međunarodnu slavu. Predstavu je odigrala u 17 različitih zemalja, a sličnost s poznatom glumicom je nevjerojatna. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Priznat da sam ja bila glumica koja je za sad, koliko znam, jedina koja je Marlene dopustila da je igra. Uslijedila je i uloga u filmu za koje je odabrana među tisućama kandidatkinja. Kako je bilo na setu Baksija? Snimala sam Marlene Dietrich, kad sam došla na set, uren biti se kao pretvarala da se pada u nes, izbacio se na ljude. To je jedan vrag, duhovit, prepametan, prekrasan. I ja, dok sam čekala tamo u traileru, u tom make-up i frizeraju, ušla je Meryl Streep na vrata, bila trbuhom s 4. djetetom do zuba. Ja i gledam, ja kažem, za Boga miloga, pa ne mogu vjerovati. Kaže ona, nismo ni mi mogli vjerovati. A Madonna je snimala dole, ne znam šta je ona snimala, uglavnom mislim da su još uvijek bili u vezi Warren Beatty i on. Pričala sam s Warren Beatty, on najviše me se dojmio od Joe Montaigne. Tada nisam shvaćala da je za borbu u Hollywoodu već tada si trebao biti poluanoreksičan. Trebao si biti drugačiji nego što sam ja bila. Ja sam bila jako starinska, osjećajna, domoljubna, nostalgična i romantična cura. A takve u Hollywoodu, ma koliko god imale ljepote i talenta, dosta slabo prolaze. U Americi živi njena kćerka Ana. Početkom listopada Ksenija će po drugi puta postati baka. Mislite li da ste bili dobra mama svoje Ani? Ja sam silno voljela moju Anu. Ja sam bila najbolja mama koja sam mogla biti. A da li sam bila dobra mama? Ne, Ana je dobra mama. Ja sam bila odsutna. Ja sam bila odsutna, ja sam bila u svojim snovima, u svojoj karijeri. Ja sam voljela to dijete i odgojila najbolje što sam mogla. Mislim da sam bila dobra mama od njenih tinejdžerskih godina, kasnije. Svoju kreativnost uspjela izraziti i izvan teatra. Čime se bavite u slobodno vrijeme? Volim cvijeće, volim jako kuću svoju i unutrašnji dizajn mi je, to mi je velika ljubav. A ja sam
nekako to cvijeće počela raditi, rastereti me, jako me rastereti. Moja sveka, ona sadi cvijeće, a ja ga trgam. Iako je bila uspješna i na filmu i na televiziji, kazalište ipak obilježilo njenu dosadašnju karijeru. Kad ste na sceni, koga najčešće vidite u publici? Ja se pomolim, dođem na scenu i često, vrlo često, kad mi je teško i kad ne znam šta i kad ne mogu, počnem se moliti. Ne vidim publiku. Ko je Ksenija Prohaska? Pa, neka mala curica, preplašena, ali dobro mi je, sve je divno. zapravo još uvijek imam gladno srce i nemiran duh. To sam ja. Hvala vam puno.